yazi ngihamba ngiyacabanga nje ekuseni ngisuka le Sandton manje ngihamba ngiyacabanga ngilalela intshumayelo kaMshumayeli uZulu eyase Newcastle mhla ka-23 November ekhuluma ngokuthi bakhuliswe ngabo labo uNkulunkulu bakhuliswe ngazo lezi thixo kwathiwa nangu uNkulunkulu wala ekhaya uma la ekhaya sikhonza lo uNkulunkulu sengiyacabanga nje ukuthi mhla umuntu eshiya lezi thixo amaNazaretha aseyikhonza mhla decide ukuthi wala ngeke yena ngeke sayikhonza lezi thixo lezi kwakhulunywa kakhulu kwathiwa ngeke azalungelwe ilutho bakhuluma nje abantu baphetha nje impela baconclude ngeimpilo zethu ngaleso sikhathi ngangenza i-30 ngangenza i-30 ngo-2018 e-DUT mhla ngithatha isinqumo sokuba ngomNazaretha kaNkulunkulu ngisukela ke vele ekhaya elihlwempu ngisho ukuthi siyabusa abantu asikakabusi kodwa sisazobusa uma uNkulunkulu ethanda ngoba konke kuphethwe uNkulunkulu kodwa ngiyazibuza nje la ngihambe endleleni ukuthi kodwa ke noma kuthiwa umuntu uyahlupheka noma kuthiwa umuntu unjani kungcono ngihluphekele uNkulunkulu kunokuthi ngihlupheke ngikhonza abanye uNkulunkulu kungcono kuthiwa ngiyahlupheka kodwa ngikhonza uJehova noma kuthiwa nginalutho kodwa ngikhonza uJehova ngoba noma ngabe uyathanda noma ngabe awuthandi izulu nomhlaba kungolakho uNkulunkulu zikhona zonke izinto emhlabeni ezinamandla zikhona zonke izinto ezipowerful ngendlela emangalisayo kodwa izulu nomhlaba konke kungokwakho uNkulunkulu konke okudaliwe ngemvelo kudalwe nguye konke okwenziwe ngemvelo kwenziwe nguye Jehova so ngiyacabanga nje ukuthi ngibuka from kusukela ngo-2018 ngoba ngaba umNazaretha kaNkulunkulu kusukela ngo-2018 kuze kube manje ngiyabuka nje ukuthi impilo umuntu imthathe yamsusa la yambekaphi abantu ababesho njalo lokho okukhuluma kimi bona impilo babengipha angisho ukuthi ngithini kodwa ukuthi ngiyacabanga nje ukuthi yazi wazi wamkhulu Jehova ngeke thina sikhonza abanye uNkulunkulu bafowethu noma singabusa noma singahlupheka kodwa ngeke sibuyele emuva khona isihlawelo ingelo seyafika naso ethi ukukholwa kwami kuyangisebenzela emuva asisayi ngeke sibuyele emuva siyaphambili kuphela ithi ke uma iqhubeka ithi ezulwini isithini sithi ubungcwele beyasetshenzelwa nasezulwini kungena abangcwele impilo yethu eyobungcwele impilo yobungcwele ayihlangani nokukhonza abanye uNkulunkulu ayihlangani nje nokukhonza ezinye izinto esibize ngabanye uNkulunkulu ayihlangani inhlobo nakancane nje ake ngiyopaka ngihambe ngiyisebenzela ngeeli ke futhi namhlanje ngingena ku8 kodwa namhlanje ke ngifike ngo7:10 ngoba ngisheshe ngabuya kodwa ke nje uyabona nje ngeke sizise bakhonza abanye uNkulunkulu noma amaNazaretha engakhala noma engathini athi isithixo sabo lesasesikhethile siuNkulunkulu noma siyini iqiniso ukuthi lesi sithixo sawo amaNazaretha asesikhethile sizokufa njengabantu bonke abantu bazofa uma uphila lapha enyameni noma ngabe ngumprofeti noma ngabe uyini kodwa uma uphila lapha enyameni uzokufa iqiniso nje linjalo so ke uma sesifile lesi sithixo saba sesikhethile asibiza uNkulunkulu umbuzo wami uyayube wodwa mangibabuza ukuthi ubani elizomkhetha nimenze uNkulunkulu ngoba bekulungile mhlawumbe uma esathi lo moya omembethe lo membethe uNkulunkulu ngoba umoya ufi uyaye uvukumbethe umbatho omunye kodwa amaNazaretha washo njalo ayaye ethi usibanibani uyena uNkulunkulu azathi amanye uye umdali wezulu nomhlaba bese uyibuza ukuthi ke uma esefile ngoba iqiniso ukuthi uzokufa lesi sithixo sabo abasikhonzayo sizokufa umbuzo wami ke uthi uma esefile ubani ozoba uNkulunkulu sebemkhethile yini omunye ozoba uNkulunkulu sebemkhethile yini omunye ngoba phela iqiniso ukuthi sonke mawuphile enyameni oJesu bahamba emhlabeni uShembe babamkhulu wahamba emhlabeni bonke abaprofeti abakhulu esithi bakhulu ngokwethu bahamba emhlabeni kodwa
lesi sithixo sabo asebesibiza ngoJehova uma sesifile kuyokhethwa siphe esinye ngoba ngithethe inyane manje ukuthi wonke umuntu ophilayo uzohamba emhlabeni, wonke umuntu ophefumulayo uzohamba emhlabeni, uzokufa. Uma esefila ngidinga ukuthi ngikhole ivesi ukufakazisa lokho engikushoyo ukuthi lesi sithixo saba siyena uNkulunkulu. Angidingi ukuze ngicaphuna amavesi amangaka eBhayibhelini. Angidingi ngisho ukuthi ngize ngiye esihlabelweni sikaShembe ngoba deep down wonke amaNazaretha ayazi ukuthi lesi sithixo sabo abasikhonzayo asiyena uNkulunkulu. Abantwana bakwaIsrayeli bathi uNkulunkulu esebakhiphile eGibhithe wabahlenga endleleni, wabathwala wabaphukudla imini nobusuku, kwathi behambe emini behambe ebusuku uNkulunkulu wabakhayisela. Bathi behamba emini uNkulunkulu wathatha ifu laba yinsika ukuthi laba yinsika lasithi ilanga ukuthi lingabalishisi ilanga behamba endleleni. Kodwa wathi uMose esalibele entabeni noNkulunkulu basala benza ithole legolide. Lento enziwa amaNazaretha, lento asebeyikhonza, bakhonza ithole legolide abazenzele lona ngoba uthe uShembe uma ehamba emhlabeni njengoMoses owathi uma ngabe esalibele uNkulunkulu abantwana bakwaZulu basala benza ithole legolide, namaNazaretha akenze njalo. Uthe ubaba inyanga yezulu uma ehamba emhlabeni kwakungumphethu wembenge, amaNazaretha asala akhonza ithole legolide, asala zenzelela ithole legolide aselikhonza. Ngiyakhumbula intshumayelo kaBaba uThingo ekhona ngisho ku YouTube, uma ungayisearch nje ukuthi inkosi uThingo uzoyithola. Ithi angisiyena uNkulunkulu mina, ithi nginguV, ngaqanjwa ubabamkhulu nginguvimbeni, kusho ubaba uThingo. Uthi ubaba uThingo kweyintshumayelo senithi uShembe uNkulunkulu manje. Uthi uShembe akasiyi uNkulunkulu. I think uzafunde incwadi yezenzo, angisazi izenzo bani le ethi uJesu umuntu oqiniswe uNkulunkulu wampha amandla. Uzafunde lo ncwadi mangingaphosisi echitha lento ukuthi amaNazaretha uNkulunkulu ngoba uthe ubaba uThingo mayesehambele emhlabeni amaNazaretha alibeka obala lelithole legolide ayiselikhonza, alibeka obala athi nangu uNkulunkulu wethu. Umbuzo wami kuye ube wodwa ukuthi uma selifile lelithole legolide ngoba lizohamba lizophahlaka, ngubani oyakuba ithole legolide? Ngeke sikhonze bafethu thina abanye uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa siyahlupheka noma ngabe siyabusa, ngeke kodwa thina sikhonza abanye uNkulunkulu. Ngeke njango onyawo phansi thina amaNazaretha kaNkulunkulu, thina namina namaNazaretha kaNkulunkulu siyakumkhonza uJehova. Ngeke njengokusho kaJeremiya, uma nina nikhetha ukukhonza abanye uNkulunkulu ngamaNazaretha senimlahlile uShembe ukukhuluma esihlabelweni sakho ukuthi asidumise uJehova. Ulapha kuverse 3 umthandazo wesaba uthi mesabeni uJehova zona ngeyizukulwane igcina imithetho yakhe uJehova anilobela yona ngenceke yakho Moses ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi. Uthi uShembe asesaba uJehova sigcina imithetho yakhe. Manje ke uthini umthetho kaJehova ngalabo uNkulunkulu asebekhonzwa amaNazaretha? Angikufuni nokuyikhuluma nje yamadlozi ngoba it's another topic. Uthini uJehova ngalabo uNkulunkulu asebekhonzwa amaNazaretha? Ngeke thina sikhonze abanye uNkulunkulu. Never noma ngabe eseyakhala amaNazaretha sohlala siwaphikisa njengoba siwaphikisa noma engasithuka vele uthi uJesu nibusisiwe enxabe nithuka ngenxa yegama lami. Jabulani nithokoze, sojabuliswa yinhlamba la sinandaba ade sasithuka, sathuka singakakholwa, sathuka sesikholwa. So akwenzi mehluko nje noma ningasithuka, ngeke kodwa sibakhonza abanye uNkulunkulu. Ngeke sikhonze iThixo amaNazaretha asayikhethele zona, sikhonza uJehova yedwa njengoba ubamele usefundisa, njengoba uShembe wafundisa. Isihlalo samaNazaretha kusukela ekuqaleni kuze kuyofika ekugcineni uShembe ukhuluma ngoJehova, akhulume ngoJesu, akakhulumi la ngaye. Igama lethi Shembe esihlalweni samaNazaretha livela kanye ehlalweni zamaNazaretha izu242 kodwa livela kanye, noma ngithi nje izu219 ezabhalwa ubabamkhulu. Igama lethi Jehova elithi Shembe livela kanye, kodwa elithi Jehova nganoma livela kawo 80 something yini, bese kuthi Jesu nalo livele kaningana. Kodwa elithi Shembe livela ehlalweni sodwa kulese sithi Shembe indodana kaMayikisa. Yasho njalo inkawu encane. Ilona gama isona sihlabelelo leso esinegama elithi Shembe kuphela.
kodwa the rest ikhuluma ngoJehova. Even uShembe ushilo ukuthi uyinceke kaJehova, kodwa amaNazaretha akhethe ukukhonza iThixo, akhethe ukukhonza iThixo. Ngeke bafowethu, ngeke thina sikhonze ezinye, noma ningasidubula manje sibona vele siyahamba sonke, vele sizokufa sonke, kodwa ngeke thina sikhonze abanye uNkulunkulu.